Ti perlok mentang yang sembah yang sejenis channel tip kelum channel. Tibat mentang ane 2EP ya kita kibri baru sepak tamah kiri India. Kumba pila I bagi kitu kibri baru sepak habrok play brokwe kiri baru sepak. Ti mentapat ngasim saya kari jung ipat kiri India. Bad ya pej ba manu baru sepak kiri India. Ti mentapakan Muslim kapur. Tung ini ya syat bad pej no ya kita kibri baru sepak tamah kiri India. I perlok kani hidur. But players ngoruhi ba uni ukutam adni ula dei u brio wala yo ya kanam ban long to brus pa hi ha kapthai hi tementa ulong ban kong hi ha kari India ukutam adni udan yak sa jung usi pa live sa pen lai billions dollar but ubar pat doi mukish ambani udan yak sa jung u prapo sa pen r billions dollar but ubalai pat udai usif nadar u badai udan yak sa jung u arway point billions dollar ubasau pat udai Cyrus Purnawala ubadan yang kusajong arpwe point live billions dollar. Te ubasan pat udai Radha Kishan Damani ubadan yang kusajong harkandai point saw billions dollar. Bandrio gadai ka Savitri Jindal and family ubadan yang kapisa jongka khatsan point live billions dollar. But ubanyo pat udai Dulip Shakvi badan yang kapisa jong khat sa point kendai billions dollar. But ubaprapat udai Kumar Villa badan yang kapisa jong khat sa point billions dollar. Te ubakandai pat udai Sunil Mittal and family badan yang kapisa jong khat sa point r billions dollar. But was po udai Uday Kotax badan yang kapisa jong khat lai point billions dollar. But ubakat way pat udai Lakshmi Mittal badan yang kapisa jong khat lai point sans billions dollar. Ti gini kita brio ki baru sepak tam ha negeri India hi brogoi. Ti kat kum kejing kan hadu nas nama jar fly. Ti publish buat perlog bang sekendu pada kawai ke video. Ti tu semua bahaban ni share like buat subscribe kini ke channel tip kelum kena wat punya sibu kejing tip ki badan challenge that cak ba pi pempat tip. Publish buat publish jarang. Next